boko muraithiria umwega wa Meru Tv nwetherete wina kagita gake gau kambitikiria kithrangi kukwata ugene ikirinto to cha Meru Tv tha mugwanja na arwa kuri tariki 21 mweri wa 12 mwaka wa 2022 to kambita Gloria Mwirigi na nkiambiria ni ATPS orangi rwa thirikari rwa wejani bombe cha Patrick Kiremi noretia Meru batigakire ni bajukie kanya guciandikithia kujukia mikobo kiri kigena kia Slafanda akiaria riria aratirimanite na ikundi mwanya amwe na sako kathumba Kiremi aruga ciji iri na uguni bunene na kuria Meru baithage ni bagatwika bamwe bakugunika nacio. Mwandiki wetu Wanto Handa msumuturi wa Therenja na gututariria nkuruki. APS Cooperative Patrick Lemia kere nyuma kumba kwitha kilungira sako mwanya kaunti Meru awete nkuruki ya Kenya milioni 16 ibarikite kumba kwitha kiandikithia kwa mukobo ya kigina kia Aslam. To date more than 16 million Kenyans iba enrolled. Today we almost tunakanite manando ya 10 billion na tuonete success inyinge mwanto Kenyans iba kwa ambeshe almost 3 billion now ibarite. So itoko na fund ni nyumba to Kenyara itawa sustainability mode ite ya na anto iba kwa fund ye personal finance kato kwenda kuwa itu ibangite na ito gweta tukira community yetu ya Meru ite kito nyakasako terasima solution indi chwasako ero kwigwanyo kugweria nere akwe nagwe utonya kenda withro ibangite. Second phase yewe kwirirwa nikenda ukomba withro omba gutetheka uroke ethro ari o mesako kukethro kwina inya muno gutetheka nuntu no monkathirikari ikembe chara kumenya wajukia mbecha ikomba kumenya no nacio kaite no ko gwitira thirikari korura mutaratara yoro ndiyele bakethira bakelile mantu kathumba yegisa kwira bakethira kinenkera mbecha ii enda ko yana kiri kundi mwanya bya Kenya bakumba kwitha baikiandikithia ko ya mukobo yo muno bitokoelia irabaita nechonko deposit protection fund itokoelia renge mantu ya shared digital platform itakuwa element ya access to the national payment system. Itakuwa element we are looking at amendment that chika improve regulation from SASRA's point of view na ika inspire confidence in the movement that there is governance. The governance of the movement is strong. That the governance of the movement it's at the same level as AM banks and to shilingi esako na shilingi bank jonde nyuma. So we confidence to kwenda inspire to betu so that the movement has done very well, but the movement must be unleashed to do much more than it can do, because the career ututonde wetike na wetukiate the cooperative movement, the circle movement can do much more than it is doing now. Muthia Bruna rombete Kenya kwithira bakiandikithi kundi bio na kinyankuru kumba kwitha gichukume kiresa cause mwanya kenda bomba kwitha bakiona kigina ki kirekethire ke no kurukira sakozi ire chiriande grone yetu ya Kenya bo ko ile kithirikari the fifth administration ye toure anto baibange na kuibanga nyanto kuya amwe. So we are looking at organized groups, chamas, in the next phase product wingi ke cha solar fund bere to ina success to personal finance. The next product really we are looking at working it ones group, organized group, and we are going to work to the Nambi, the circle movement, MSMEs. Kenda to better distribute people and to ibangite in ikundi tofauti. Nkiripoti na Meru TV mbechanda msumuturia wa Therenja. Tutitana bere madhaja makaya kenyuma ya mboge ya Senate kwambiriria ikarobia mwanya kuthuja rika ya governor wa Meru Kawira Mwangaza na dibamwe baadhi ngatibawe no betite na mbere na kumutetera kiaria na mwandiki wetu wa Nteto
Eren Kimencho na regene na itwa ria Kawira kwebirwa gitine akiuria mbunge ya seneti gutira utongeria bo mama ithenyene riu ariuga ikeigua kana ikija kwithirwa senate bakomba kwithirwa bakiumagarukia mama bota thingati bawe bakagita maandamano ja kumutetera ja thiri. Mwandiki wetu wa Nteto Gakigo Mutegi na gututariria nkuruki. Nika mencho reimwe ya ni mataro nora numo wa baraba kuwatambaru ngavana Kawira Mwangaza akiariana medha ya Nteto ya Meru Tv nona nitekurega kuganirwa imusonda kuruta gavana getini kuraha kuga gavana na batigopewa kanya. Mwangaza ni muntu ya wowe na woni aina makosa yawe na mainya yawe. Mainya ya Kawira Mwangaza ne wichiomia akachinda na gete kya women rep akero atinde kinekera itoka yuyu na Lenturi. Inyenge ya wera nene ni are ukumete ne kya women rep atoritrangu Mwanka edera nwenjotere kuthara Kenya yonze a number 1. Paya thato kire mainya ya Mheshimiwa Kawira ne gochinda kiraito na Lenturi kirete kya gavana. So MCAs baraba kuwa Kawira atumba na atebwera kuritanguye ni nabarere Kawira aromba itebyu byonze bate yabaromba bahanga bana nonto boibaku iba bwirete baina ome baina inya baina into byonze na etere abachinda kere motion ya mbere ya impeachment na koti ya wa motion yetera ituna njerera yagirite na ye lwaome. So Kawira ataumire na manto ya ruikumio kana shamba burabo baba wae nabo Kawira aumire aini yetie bonene bawatanirete na mukuru we murega baichina na kinyabure kunonto bwambere Kawira atera wakanya tukwana abuevia meritere ngoge aseti systems ari kuruti anto na tukwanirete bobwega auroka kumakere rwa uyethetwe rwa campaign ari relax ya menyo toritirangwe. That is point number 1. Point number 2, oteme yando na bwethete yara yaterekerwa kwithira ate komba ko office etiquette teme ya manene muno nonto no aerwe yau ukabwethia renge murega na karende akakuthingata. We must realize Kawira has never worked with the government. So actually she has no knowledge of systems. But she doesn't have to be a rock scientist to understand those systems. Arenda tu wekanya au kume ofisi ne ezre baraba iko ala ningoge aiteta na mbere ni ononto teka acharerwe aichengoge ya kwa ngavana no to acharerwe aichengoge kinyere kukatola na atwinde. Akimudetera mantu na kwandika ntu bakwenu hereni na ugete ugu to bawe bamuchie muroina mtiwi mutonoina siyui nani na nani na uni ndandikire barwa nkiwo lakini kore ogwe ya muntu ona imaithene akayukia baraba ibake barakomya batumba omwendia nondo atura wa. So she has to have people that she have complete trust with. Na bayokerie netekeretu isheria abayoke owa bayokerie nonto oreze nene obuigweza wena bara oteste tokamenya come rain come shine they'll stand by you. So EU is not a big issue ataandika bara babugi ko avete andika nabonge abandika na njira etesasawa. Kurukino gete senete kaya witikiria kuruta gavana getini bono abakendera na mapambano Mwanka batigere haki yake kuonekana. Let's finish. We Meru voters must go to court and demand MCAs give us space because they have refused to mediate. They rubbish Kawira's decision to have the bishops mediate. They nera akaya kurega kukuruka tukaendelea na mapambano, lakini we talk of peaceful demonstrations which are allowed by our very rich 2010 constitution. So picketing and demonstrations will be the end of the day, but it should not
injure anybody's life or anybody's property. We are law-abiding citizens, but we must, as a matter of necessity, push the issue of women because Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Bore nyo kambetaga ki Mutegi. Akariba Canada wande athuro rojina gicikombo Gembe gatigati kaunti ya Meru ni baukaira thirikari ya kaunti rongorwa gavana Kawira Mwangaza bakire sibitari torareo bakiaria na andiki banteto muthenyeje goro akariba bariuga bakwinya n'ingendo cia magita kwa magita kaingi riria bakubatara utungata bwa ugima bwa mwiri mwandiki wetu wanteto Murithi waba na gututariria kuruki Ugima bwa mwiri bwithura bwena gitumi muno kiri muntu wonde na riria akuigwa akumba gwikinyira sibitari antu akui nawe na ithegwa agwiritwe muno riria ethira ndagitari na akethirwo akiona muthega na kwa ubatu tuyongone tukumira au ati ni muntu agacu tutiona kinyanjire uturani aturuanio endo sibitari uti barabara uti kaila no ya kalake ta na ngombe uti ungi no batu ni kuthirira na tukuthirira no Ontobote buko kariru tene rorwa kinanduba ne kwithirwa akariba bakinanduba ne bakuraramika bakiuka babatithero bena sibitari no to sibitari rere akuibeta kilomita inyingi mono ne kenda bakombo mekinyerere kena Meru na ne rutene rwa Borona engi nayo bakagwa nonga baiterie mawa nayo irere kuraja mono kana kinyankuruki ya gwita guntu gwita warare araba gwita kuraja muno ne kenda bakomo tungata bubu sibitari cheke thirikari tari yo ngwa kinya muntu agasirwa kunya muntu de maternity anga kwira njirene baba ingi tonete bakwete ende bokai torombote thionde ne thirikari twekina ndu batwe ache utebo tute sibitari batu sibitari yetu era twetane kya mwerano na kya mwerano ikuraya kuma aturi enge nanga kena na ukwa Borona niyo etete kana ntu bokira kinya kworo waibo alafu sibitari were akue turiyo akue ni kilomita 4 kweta 5 sibitari ya kya mwerano katweta sibando getote na kibando tukuma wato makana nyaka yetu atakaita kongo katukuma na mwanka musiari ethiro ario kenda kana mwana akanenge musiari alitakibande kana kona ndawa akariba bakinanduba bariuga atibo rira betite sibitari ira itherwele akwi ni sibitari ya Meru Park nayo ireri kithakene ndene itina kiriantu bakauga ati yomba gucokwende rutene rwa thirikari kiriantu nikende komba kubatungatira tuma fakito asinya ndawa tugerwa bitu kwa upenikila kizo nandi bakura mabunge wa Gembe atigati kenda akomba gutonyera nomba kubakira sibitari kowe musiye na batikwe ya ore ya kuromba kura riromba kweya ate batikwe endelea yeta kuromba kura na batikwe ya kona thina cieto kenda menya batu twengwa twibao kenda itara kura twira tu muibwa Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Gembe kinanduba tugitigana ripoti we Murithi wa ba tuongereba kaunti ya Meru na thirikari nene bakorwa kugita rera rirega yana ni ukenda okurera tongeria babega na bari na urungikia kiri mugongo bu ni kuringana na Bishop Muthe wa KNG uri kuromba thiri na ukiribu nene ni ukuguna ana nkurukia shiari na bo ni bakorwa bakaria na bao na bathuje na kumenya nkondo iria bagwita nacio kubatira na mogwati mwanya Patrick wa Stella na gututariria nkuruki Kari ni uritwe kuthithia rera rirega aria na ni kenda bakethira bena guntu ogwa gukenera ni uge bwa Bishop wa kanisa cia Kenya Assemblies of God Bishop Muthe. Mimi naitwa Bishop Moses Muthe, Kenya Assemblies of God. Viongozi pale popote wamewekwa pale na Mungu kuweka mazingira sawa, so that wakati viongozi wamefanya sehemu kwa ndo kuona au itwana toa KNG taria barabara kuriunga naza gonto kwa makutano na tugikathaira muno kithomo kigia tu gia CBC twamenya ciari thaizi jukumu ratu nayo na kurera na betu ge Kristo
na gutikanĩria mĩtaratara ya thirikari yani kithomo gĩa CBC ukayotegera aca twĩna na baba ingĩ na kuma tũjira kuma rũkĩrĩ itũthete twĩna activities nyingĩ za gũcetha kũthambĩra rũzĩne bamobetithia tũgari na ũũ nĩ wakũmenyera kũnacha talent ya mwana kamya mwana ũkwari gwĩra arĩkũ ũrĩa twĩjire kwĩ bara tuona ibendĩ kwĩ baba endete gũswim na ũkũrũkie ronto bobo tũkothĩria arimũ betũ ngũgĩ na ara mashinani o ni bedrite bakiuria ciari betikagirie batikarĩjage mpethwe bonka woria betikagirie guitaga kinya kumagaria na kenda kinya bobethira bagikenera turo tawatire mbaya macharia kinya rira ciari to sherekea na unja tumenya mwana etu na batere o sherekea na kona kila bangi bakona naga seda na bangi beseda ambita wandite ni gitara thigungu turi kenanira na mwana orote na muciari kenanira na mwana uria utetaga inya kanisene umoni wega bakweja kanisene aretwe na atinde na bangi bamenyane acethe agwĩrĩrue o tuĩka kĩtharimo ũrĩa ũkomba kũmenyera mwana ũguo muntu ũngĩ ũguo tena mũciari antoigagua bakwibetete ugakethera baba rĩo ndĩngĩgwĩta akuma mutindo wajo wa Kangangi guku ni gicigo mbunge kia Northiment ngikwinyĩria nteto riitwa wani Patrick Wastela Ukesana maraithiria umwega Meru TV mwankirau tukwethwa tukinya muthia jo nteto cia Meru TV thaa mugwanja na ibwega no tubako gwatanira naoni tito kambita Gloria Mwirigi ithawe no raithiria bobwega bo Meru TV